Киев алтын тамғалы көк байрақларнен яраштырылды. Бұл шекілде Украина пайтақты Қырым-татар байрақ күніні қайд ете. Адет үзре Қырым-татар милли байрағыны Арбидеңіз қоветлері кемесінде дипломатик биналар огүнде ве девлет институциялары огүнде көтерділер. Билхасса Киев девлет мемориеті бинасы янында ел береді. Украинада елпереген қырымлыларының милли байрағы işgal етілген ярамадада қаршылық көстерген әркім үшін бір ишмардыр. Бұл ақта Украина тыш ішлері назирінің муавины Микола Тотшицкий білдірді. Қайд еткеніне көре милли байрақ истеклялі, ирадесі ве мужеделесі үшін сонына қадар кеткенлерінің шатыдыр. Тривалий час Кремль руйнував національну ідентичність українців і кримських татар, які віками жили поруч, намагаючись зміцнити історичні зв'язки наших народів. Саме тому деокупація Криму йде не лише на полі бою, але й у сфері духовного життя. В цій справедливій священній війні за визволення своєї батьківщини кожен громадянин нашої країни, і в тому числі в окупованих територіях, повинен робити свій внесок. Минуть роки, та наші діти, онуки обов'язково запитають нас, що ми особисто зробили для визволення нашої батьківщини від окупантів. І дуже важливо, щоб нам не було соромно перед ними. İşğalciler Kırımlılarını aqlarından marun bırakıp yok etilgen milletler muzeyine taşlamağa istey. Bu kıbı sözlerini Apishaneden Milli Meclis Reisinin birinci muavini Nariman Celal yazdı. Bu sözlerini tedbirde onun adından Rifat Çubarov okudu. Milli Meclis Reisinin kaydetkenine göre ise aynen bayrak en ağır vakitlarda şeref için kureşte olgan insanlarını birleştirgen bir kuçtur. Так, з державним прапором України. Він повсюду, де українці б'ються з російським ворогом. Так зараз в окупованому Криму, там, де ви бачите, де майорить кримсько-татарський прапор, там не приймають російських окупантів. Там здійснюють відсіч російським окупантам. İleride Bahçesaray'daki Milli Meclisinin binasını Ruslana Hanım'ın resmi yaraştıracaktır. O, Rivne'den yüzlerce kilometrelik yol kelip Milli Meclis Reisi Rifat Çubarov'a bu resimni takdim etti. Тільки разом ми сила. Крим – це Україна, два прапори, єдина батьківщина. Зі святом вас! İşğalciler ellerinden kelgence patlatılgan Çoңғар köpürünü tamirlemege tırışa. Ama bu da dejavüge oşay. Çünkü aynen bu ile vaziyet Antonov köpürü ile yüz bergenidim. Bu haqta Cenbi Mudafa Kuvvetler spikeri Natalya Gumenyuk bildirdi. Onun aytkanına göre Kırım ve Xerson vilayetini bağlagan köpürden hareket ağırlaştı. Bu sebepten Ukrayna askerleri onu ateş nezareti altında tuta. İşğalciler nevbetteki ucum ne vakit yapılacağını bilmey. Natalya Gumenyuk'nun kaydetkenine göre Rus işğalcilerinin yaxşı logistikası yok. Hatırlatamız ki Çoңғар köpürünü Rus işğalcileri Kırım'dan Xerson vilayetine tecizat ve mermi taşımak maksadıyla kullanaydı. Endi bu köpürünün tamiri için 3 hafta lazım. ФСБ xadimleri eki Yalta sakinini tuttu. Degenlerine göre olar Ukrayna için casusluk yapa ekenler. За что? За что? Вторую руку. Поехал.
40-43 yaşındaki er adamlar balık tutkanı vakit FSB xadimleri tarafından tutuldu. Olarını yabancı devlet, yani Ukrayna'nın gizli işbirlikte olganlarında kabaatladılar. Sanki dersin, Yalta sakinleri Ukrayna istihbarat hizmetine işgal etilgen Kırım'da insanların keyifleri ve fikirleri siyasi, içtimai ve arbi vaziyet haqda malumat beriyken. Bundan da gayrı işgalci kuvvetçiler mabüslerinin arbi bazılarının foto resimlerini çekmege ve diversiyaga hazırlanganlarını bildirdi. Ama hiçbir delil seslendirmediler. Kırım'da bu gibi kabaatlavlar, yani diversiya ve casusluk boyunca açılgan davalar sistematik şekilde ola. Ama bu defa Rus kuvvetçilerinin işini ayrıca işgalcilerinin kulu Sergey Aksyonov kaydetti. Ukrayna müdafacıları Donetsk vilayetinde Rivnopil kasabasını işgalcilerden kurtardı. Bu ay devamında Ukrayna silahlı kuvvetlerinin azat etken 9. koyudur. Bu haqda Ukrayna Müdafaa Nazirinin muavini Hanna Maler bildirdi. Hatırlatkanına göre Volnovasky rayonunun Rivnopil koyunu işgalciler keçken sene Mart ayında işgal etken edi. Yaz saldırısı vaktında ise Ukrayna askerleri Cenubi tarafta 130 kvadrat kilometrlik topraklarını işgalden kurtardı. Орки тікають, ми йдемо вперед. Слава Україні! Героям слава! Bakhmut istikametinde de Ukrayna askerleri ileriley. Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı Aleksandr Sirskiy bildirgenine göre Ukrayna askerleri Severskiy Donets-Donbas kanalının garbi yalısını düşmandan temizledi. Sirskiy 1. mühendislik taburunun 3. ucum brigadasının videosunu gösterdi. Olar Ruslarının 57. muhafızlar motorlu tüfek tugayını yok etti. General yaralangan askerinin muvaffakiyetli tahliyesi haqda da malumat berdi. Давай, братья, все четко, сейчас уезжаем.